President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua macokete kaunti-inĩ ya Meru na kuigirira ihiga rĩa muthingi wa kiganda kia irio cia mahiũ kia muigana wa ciringi milioni 100 kiria kiri na uhoti wa guthondeka tani 12,000 cia irio o mweri. Nimekuja hapa na shilingi milioni 100 ya kusaidia ujenzi wa dairy hii ili wakulima wetu waweze kupata chakula ya ng'ombe kwa bei nafuu. President augite kwanjiriria mweri wa mugwanja mwaka uyu kuhitukira kambuni ya KCC no nginya arimi marihagwo ciringi 50 hari orita ya iria hatari guciarithirio niguo mahote gwikuria. Wakulima walipwe kwa muda. Mambo ya kungojea miezi 2, miezi 3, hiyo tumekataa. Pesa ya mkulima ilipwe vile mshahara inalipwa. Arugamiriri a thothaitĩ cia aremi nĩ maruteirwo mukana wa kuoyaga ngombo matari etĩkĩria nĩ aremi. President akiuga nĩ mateanĩirie mathirĩ mothe ma aremi a kahũa na kwamũra kĩgĩna gĩa gũkombithagĩria aremi na njoherera ya thĩ. Thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Mitungu kuria ningi president acerete na kuheana bathi ya thukuru ucio, augite thirikari ni yareire mitaratara mikinyaniru ya gutigirira mbeũ njithi ni mona mieke ya mawira kuhitukira tabarĩra ya waki wa nyumba cia thogora wa thĩ na kothi cia guthukuma kuhitukira nenda. Tuko na vijana zaidi ya 1180 wenye taaluma mbalimbali kama zile mnasomea katika hii shule ambayo wanafanya kazi katika mpango ya housing ya Republic of Kenya. Ile kitu mimi nataka niwaambie vijana wetu ya kwamba hiyo program ya housing by next year itakuwa inaajiri vijana 1,300. Munini wa President Rigathi wa Gachagua augite wira wao ta atongoria aria mari rungu rwa president ni kumunyitirira niguo ahingie maria eranĩire. Alisema basi itakuja. Amelete mwenyewe hajalete. Amelete mwenyewe hajaleta. Sisi zote kazi yetu ni kumsaidia rais wetu ndio apange mikakati ya maendeleo katika Jamhuri ya Kenya. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure.